Prije što započnem početak ovog snimka, moram da započnem počinjenje dela da upozorim na neke stvari prije početka ovog snimka. Ovaj snimak je malo komplikovan i objasnit ću posle zašto, samo želim da naznačim da je ovaj snimak napravljen samo zbog mojih ličnih uspomena, nije prilagođen za užitak gledanja. Hoće reći da nema pretjerano mnogo zanimljivih stvari u sadržaju. Pardon, ja sad odakle krenem. Na leto 2024. godine dobio sam poziv od Nemanje, prijatelja koji bi na kraj sveta otišao sa mnom motorima. Može. Ideja je bila obići Srbiju, silazeći niz istočnu granicu, a peniti se u zapadnu. Bili bi to manje putovanja, ali bismo ga razvukli na nekoliko dana. Nekoliko dana punih istraživanja, lepih puteva prirode pa i društva. Nemanja je podario meni da pronađe mesta i znamenitosti u okolinama kuda bismo prolazili, a zajedno smo odlučili koje ćemo i posjetiti. Bila je to razvijena lista, toliko da bi nam trebalo 2 nedelje da obiđemo sve. Morali smo biti više striktni i smanjiti sve to na par dana. I manje. Posle možda nedelju dana planiranja, spremili smo motore, spakovali stvari i započeli ovu uspudljivu avanturu. Primećujete da nešto nije u redu, zar ne? Čekate da uništim svo ovo uzbuđenje, zar ne? Okej, reći ću to. Nisam ništa snimio. Dobro, snimio sam nešto, ali uporedno sa cijelim putem to je ništa. Imao sam vrlo ograničenu količinu memorijskog prostora i znao sam da neću moći snimiti svih 5 dana punih zanimljivih događaja. Mislio sam da ću moći taktički da rasporedim memoriju tako da snimim samo one najzanimljivije delove, ali da također uvijek imam po nešto u svakom danu. Apsolutno sam pogrešio to mišljenju. Vrlo je teško proceniti kad dolaze ti zanimljivi delovi. Pa još teže je pokrenuti i zaustaviti snimanje na mom komplikovanom setupu, pa sam često propustio neke delove, pa upalio kad nema ničega. Posle nekog vremena, bit ću iskren, sam izgubio živce. Posljednji dan mi je ostao još nešto minimalno prostora na kartici koji sam čuo za svaki slučaj, skroz do kuće. Iskreno je već bilo mrsko pokretati snimanje i samo sam uživao u putu. Pored moje nekompetentnosti da kliknem jedno dugme, kamera je također odlučila da se igra sa mnom. Malo htjela da sarađuje, malo nije. Čak i kada sam odlučio da ću da snimim šta mogu sa telefonom, pa da ubacim makar to, moj Nokia 3310 je također odustao. Ovo je needitovan snimak sa mog telefona. Uglavnom, od ovolikog puta, ovoliko sam zapravo snimio. To je 13% cijelog putovanja u kilometrima. Od oko 1700 kilometara ja sam snimio 230. Kako god, ne vredi plakati. Ono što sledi je ono što je ostalo. Bez veze mi je da ne postavim makar to. A daj, bit će u 3 epizode. Sad stisni. Nemanja videograf, tiktoker. I ovo za Snapchat. Sad je za tiktoker. To ću preživjeti. Malo duva vetar. Wow. Već vidim da će da spustiti. Već vidim da idemo za Rumuniju. Već vidim da će spustiti motor dole. Već vidim da će mi motor završiti, čekat će me na đerdapu. Ti si tad idemo na more, a? Na vruće. Nije. Još ne prži toliko sunce, uskoro će. I piri vetar, to je dobro. Piri bre, ovdje ubio. Mi ćemo reći da snimamo za neku YouTube emisiju. Sada dokumentarac. Prepustit ću pričanje tebi.
nije potrebno slika. Kako lep dan danas, za šetnju, a? Kako si kriminalac. Ali moraš da ceniš ovu dedikaciju. Čovjek ide protiv zakona da bi slikao. Sve za dobar snimak je dobro. Sve za dobar snimak. Koji će izgubiti za 10 godina. Ne sviđa. Je li dobar snimak? Nije dobar snimak. Nisam siguran da će ovo da radi, ali ću pokušati. U suštini, baterija mi je crkla, koristim jednu koja je već crkla, neispravno. U suštini nemam baterije, idem direkt preko powerbanka. Da li će uspjeti da snimi? Da li će se pregrijati, da li će ostati bez struje na sekundi, ugasiti. Saznaću za 2 mjeseca kad budem krenuo da editujem snimak. Ne znam i da li mi radi mikrofon, nisam ni njega koristio 2 mjeseca više, ništa ne znam. A znam da sam pomerio mikrofon i sve, tako da ne znam ni kako se čuje, ništa ne znam, ovo je totalno nagađanje trenutno. Eto nas u Ramskoj tvrđavi, gdje smo na ilegalan način sišli dole da slikamo tvrđavu sa motorima. Ne motore suđam, tvrđavu sa motorima. I sad idemo dalje, idemo za manastir Tumane, ja mislim. Pa samo da prođe auto. Ajde. Dobro, standardan vlog je počeo. Ošao se kao da ceo svijet protiv nas trenutno. Ali ne treba te interesuje. Naprimjer radi to što Nemanja uradio, ja ne bi nikad uradio. Ja ako znam da je zabranjeno, ja neću. Znaš, ako baš želim nešto da učinim, pitaću. Ali imam, svestan sam da je zabranjeno sa razlogom da, naravno, znaš, ako dopuste, odlično, a ako ne dopuste, šteta. Međutim, nervira me kad ljudi se ponašaju na neki specifičan način. U ovom slučaju, u meni nije ni Nemanja bio u potpunosti kako kažem, možda je mogo malo lepše da pristupi tome, lepše da reaguje, ali dobro, nema veze. I čovjek je mogo lepše, naravno. Pa da čovjek je apsolutno pravo, zabranjeno je, on je nas je upozorio, mi smo prihvatili njegovo upozorenje, ali, znaš, išli smo na svoju odgovornost. Dole. Kraj, razlaz, nema šta dalje. Jedan od najvećih razloga zašto vozim motocikli, zašto volim motocikle i većina ljudi isto bira to kao jedan od glavnih razloga je sloboda koju donosi. Ne interesuje me šta god mi slao na adresu koju ja mogu da prođem i želim da prođem. Ja prolazim. Nemanja je imao cilj, Nemanja se snašao da ispuni svoj cilj, on je rekao dobro, neću voziti ulicom gdje je zabranjeno pristup vozilima motornim, ja ću odgurati svoj motor. Recimo da je ukvarao nešto. I on ga odgurao. Peške, on je bio pešak i gurao vozilo. Da li to podleže zakonu ili ne, ne znam, niti nas interesuje. Nisu se potrudili da ne uznemiravamo nikog. Bili su 45 sekundi i otišli i nikom ništa. A dobro, na pozitivniju stranu idemo manastir Tumane. Jedan od najlepših manastira koliko sam shvatio u ovoj okolini, makar po slikama i po mišljenjima ljudi. Idemo da vidim, ne žurimo nigdje, uživamo. Baš je lep dan. Nije ni previše toplo, još je rano. Zapravo nije ni rano, sad pola je 12. Ovdje je lepo video ovo, ovdje su napravili zamak od žbuna. Ovdje je zamak od betona. Počeli smo! Ja nemoj da snimiš, molim te, bit će ovog još mnogo. Dobro, nemoj se da snimi. Znam da je vodostav visok trenutno, da li ovo bude još niže? Ono mora biti rumunska strana, mora biti Rumunija. Ovdje ima neko jezero. Tamo ljudi plivaju, vidi imaju plažicu malu. Ej, nema ko, neko se davi, dete se davi. Vidi koliko labudo, dobro to vi sigurno niste vidjeli, ali bilo je jedno 10 komada. Veoma cool! Ne, okej, zapravo, kad se išao za Banja Luku, nisam poslije taj snimak najviše što me mrzao da ga editujem. A sljedeći razlog po redu je zato što sam sve vreme samo govorio brutalno, wow!
ali je cool, wow, to je brutalno. Ne kažem da nije brutalno i cool i wow, ali ono već mi bolila glava poslije neko vremena da slušam to. Nikad nisam postavio, jer sam mislio da je previše, ono, pretjerao se. Tako da, cilj mi je da to ne radim ovaj put. Sviđam se, to je moje uzbuđenje. Deda na biciklu. Ovo su sve labudovi, ovo belo ne znam kako vidite. Mogu, to sve labudovi ili to neka životinja koja jako liči na labud, a možda nije baš labud. Cool, evo. Da li se ikad pričao koliko ja volim planine? Trenutno nismo na planini, ali bit ćemo, a preko, sad se ne vidi, ali preko su sve planine. Kako lepo selo, gradić, ne znam šta je oni deo, ali baš je lepo, vidi Kadilak, Kadilak. Majke ti, gdje se mi nalazimo? Vidi cvijeće, vidi drva, vidi put. Dobro, put sad baš nije najlepši, ali dosad su bili prelepi. Okej. Poslije truku sam upalio kameru. Ovo je Srbija, prelepo. Eno je tvrđava Golubačka. Znači da je ovo Golubac, a mi idemo negdje desno za Tumane. Pa se onda vraćamo nazad do Golubac. Možda jedemo nešto u Golubcu, ne znam. Da, Golubac. I onda idemo malo da istražimo tu tvrđavu. I onda idemo Đerdapskom klisurom. To jest idemo, ako to ima smisla. Vetrenjače ima da ih 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 20, prestaću, ima preko 25. Wow! Mislim da idemo desno. Yes! Yes! Nemanja je isto uzbuđen, kako je video pogled. Već počela leđa da bole. I malo da trne guzica, prešli smo 200, nešto sitno kilometara. Ovi šahtovi! Ne možeš ih zaobići. Radno su pobacali po putu. Monasteri. Tumane. Roštilj pečenje. Kutak. Govoriš te, a zbog ovog manešće turune 3 km. Stigli smo. Te stižemo. Pogledaj vetrenjaču iza brda. Da, šta vi radite ogled? Ili ste vi bili negdje, idete negdje, se vozali negdje, stiši na more makar, stiši na pijacu makar. Inače sam ona vrsta osobe koja se osjeća loše da ide negdje, da troši novac na provod. Malo mi guma proklizava. Ne znam da li sam ikad bio bliži vetrenjači u životu do sad. Čini mi se da smo stigli. Jesmo. Ju, šta je ljudi? Brate mili, šta vas je? O Bože. A pogledaj kako parkiraju, tek to. Ajde, do. Šta se radimo, Nemanja? Idemo unutra. Pazi, ispeko se. Ho. Zašto uvijek parkiraš tvoj motor na način da ja ne mogu da siđem? Sviđa mi se kad se mučiš. Dobro. Idemo unutra. Sad sam vidio drvo, to je ogromno. Nemanja je otišao da kupi sok, vode, jer ne želi da ostavi motore same. Evo ga dolazi. Ne želi da ostavi motore same zbog svih ovih stvari. Pa ideja da jedan ode da se prošeta, da drugi čuva. I onda kad se ovaj vrati nazad, da drugi čuva. Evo ga. Izvoli Davide. Zahvaljujem. Ajde, idi.
Kako sam uzbuđen zbog letenjača. Tako da dan, mene se trenutno šeta dvorištu manastira i manastiru, istražuje, a ja čuvam stvari. Lukica nije mogao doći sa nama, da će mi ostati u srcu. Pogledaj koliko je ovo dvorište zapravo. Ogromno. Ne znam koliko se čujemo od vetra, ali ogromno. Ovdje nije neka sveta vodica, smijem da se bričkamo njoj. Znaš što je plitak Dunav ove godine? Ako ikad budete igrali žmurke u manastir Tumane, ovo nije loše mjesto. Prvo ću sebi da ću lepiti stiker gdje budem išao, naravno neću da zalepim nigdje unutra samog manastira i mislim kompleksa. Tako ću zalepiti ovdje, nešto je nepotrebno i zamenjivo. Low battery, kako? Završili smo, nisam htio mnogo da snimamo unutra, iskreno, kao, ne znam koliko je to pošteno. Pa, nisam mnogo snimao, ali sad idemo nazad na Golubac, da vidimo Golubačku tvrđavu. Ispekao sam se. Golubačku tvrđavu. Sad idemo za Golubac! Spasnost od otrovnih zmija. Ovo nema dozvolu da bude ovako cool! Timeline. Ne udaraj! Pogledaj ovo! Baci će nas napoj. Wow! Ne, izbacit ćemo se.